Maroi Pao. Awang Nongpok Lamdam Sakhalaba Matamda, India Chokhalakani Haina Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan na Haikre. Miyam ki numita lakliba wakat ayamba si DC Singya Soivada Uhelakpani Haina Chief Minister and Birena Fongdokre. Amadi Sakhang Daba Singh ambush ta Assam Rifles ki personnel ama sire mari shokle. Kurumzari Mirek Tabiri Basing Butaram Nokcheri Pau Sandokna Pizari. Awang Nongpok Lamdam Chokhalaba Matamda, India Chokhalakani Haina Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan Nangasi, Manipur Legislative Assembly the Pangthokpa Taraga Taruklak Shuba North East Region Commonwealth Parliamentary Association gi Annual Conference Hagdokpagi Thoram the Haikre. Manipur Legislative Assembly amadi Commonwealth Parliamentary Association Manipur Branch Sinduna Numit Mangani Chupna Sathagadaba Conference Hagdokpagi Thoram Aduda Speaker Sumitra Mahajan Makhatana Haikibada, Lebak ama Ahongba Lakhanbada Legislature Singi Achoba Thodang Lay, Miyam Amasung Sarkar gi Marakta Aphabamari Thambada Achoba Daita Loribani, Awang Nongpoki State Sing Asida Hena Chakhat Hanaba Lambi Thong Phanba, Haksel gi Phibam Phagarhan Bayaw na Hiram Kayada Ahongba Purakna Bahotna Batangai Fade Haike. How we will use it and how we will develop it by our code. All these things must be there. Our picture. What is in our mind? That is there. So, one great philosopher, which is very much relevant and most important also, when an idea exclusively occupies the mind, it is transformed into an actual physical or mental state. So, when we think about our do-this policy, has now converted into act-this policy. The same thing must be here. There are multiple ideas you have. Ngasigi Thoram Maduda North East Region Commonwealth Parliamentary Association ki Chairman Su Oiriba Meghalaya ki Speaker A.T. Mandal, Deputy Chief Minister Y. Joy Kumar, Speaker Y. Khemsan, Yaunam Assam ki Speaker, Deputy Speaker amadi MLA Singh Yaun Official kya susar gyaki. Tha khudingi tang tara manga da pangthokpa miyam gi numit ngasi su pangthoktuna miyam ga Chief Minister and Biren ga unakre Chief Minister Secretariat ta pangthokpa miyam gi numita tongan tongan ba community gi miyoy lising anirom hen bana Chief Minister unaba lakhe miyam gi numita lakliba wakat ayamba DC singi asoiba dagi ohelakpani haiba khangle haina Chief Minister and Biren na phongdoki mahangna makhata na haikibada lairaba laik tamba ngamdraba mima nadraba madi Ason ana singi phangpham thokpa tongan ba scheme kya leirabasu mathau tawgadoriba official singna chapsana mathau tawdabadagi madugi kanaba sing praja singda phanghanba ngamdri masi district administration na mathau ningthina tawba watpadagi ni haiki dibakhigi DC concern sing maroina deputy commissioner sing sigi moi ai appeal tawning mo moi kitang alert oi badar le moi khara service not only law and order na taba koi center dagi state dagi live scheme mayam se yum late have yum photo puro lai why the DC is concerned about them kamaina thado ameno adu kari gi moi adu yum late be sing yum sabina bani ai why we are housing for all kind of the scheme adu sugum base aina appeal downing base DC concern sing adu ga district lai sing the personally visit to gi yanganinge XYZ current submit or report to the base of the DC concerning the unit of Kota Basumba, they like the Mungam de guys. Like the Mungam de guys, the Makoki that scheme layer, several group SIs, the group lay, Adum Budum PB, the way of never. I don't know. Laibagam Sakoran Zihabasi, the society Sakoran Zihabasi, the Lambi for Gayaroi, May for Gayaroi, Ising at the Pilgayaro. Neat house to house, person to person, okay. Uplift the one song. Adugi Potugi Nungai, the going on the filter way. It is my earnest appeal to all the DC concerns and the bureaucrats to look into the level of the micro level.
अमरोमदा ngasi miyam gi numita chief minister unaba lakhiba sing amadi unaraba matungda makhoi da phau khiba wakhal sing ISTV news ta phongdorakli hoi mayam na susumai na unaraga si unaraga so haib di khoi na siam unajin ning be wakhan da sum laiba ikoi wakat phamji laijata ba hai dare ikoi di BJP na mayam na so congress ki na so ning thogong da ngai tom tan thambi ba da dis da sem du unajaraga ikoi gi asum wari watai su khangara ni khang da su khangana na sum lak sa han ai uji ma ji pinjin phang de ba ikha de ngang noi pinjin phang ye ai pinjin phang de ji happy de chahi yang humdra ga manga ba suram ju yare ai se noi ju adum khangani phang de akoi na lak pase mayam su marup si leire ba ko adu akoi na pam pase hanagi mamangi sarkar na village recognition tham pase athing ba tham pase lothok pinaba akoi appeal tawjara pinaba अमरोमदा मियाम की नुमिता चीफ मिनिस्टर उनबा लागलेबा मियोय सिंगना वाकलंबा सिंग अदुगी पाव फावदो फावजिन तौननबा अखन्नबा मोबाइल एप्लीकेशन अमा ngasi चीफ मिनिस्टर ना लॉन्च तौखरे मियाम गा उनखिबा मफम अदुदा पांगथोकपा थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर ना ममांगी मियाम की नुमिता तोंगान तोंगान बा वाकत चामगा 15 रोम लाखी मसिगी मनुंग थबक ओइना 15 पांगथोखरे 15 अमना अरिबा मतमगी स्कीम प्रोजेक्ट सिंग ओइरंबना क्लोज तौखरे हुमफु मंगा अमना हौजी हौजी थबक ओइना पाइखतना बखोटनरी हाइखी महांग मखाताना फोंदोखिबदा गवर्नमेंट मियाम की अनिंगबा अपाम खुदिमक खुदकता थुंगहनबा ngamdrabasu तौबा ngamba थबक खुदिमकती अंगंबा थाकता होनदुना थबक ओइना पांगथोकनी पुनमक सिंगसी मपुंग फाना पांगथोकपा ngamnabagidamag मियाम की नुमिता लाकपा मियोय सिंगना वाकटपा लाकपदा मसागी मोबाइल नंबर सिंग इशन बिरमु मोबाइल नंबर सिंग असिदा ngasi लॉन्च तौरिबा रेड माइन कौबा मोबाइल एप्लीकेशन असना मियाम न पिरकलिबा मखोगी वाकट सिंग अदु SMS की खुथांगदा मोबाइल नंबर सिंग अदु द थादना वकत सिंह अदु की चप चप वफम सिंह थुंगन खंगहन गनी हाइकी सी बिरम बाबा एकोले एप्लीकेशन बिरम बाबा लाइव केस दी आई गसारी बी दार कपुर रंगी अवा मयाम मा नोमगी सरा साने रे दरवा दशा नबी स्कूल सरगा ट्यूशन भी बंदे ना खन तोरे हाइबा युम नहीं जरा भरा द लई हाइबा many things I'm emotional about that. Nasi matunda, nandegi yo official si dorkada. Ekoi mayam na ekoi the pyramid basi ese. Ama campaign ama natara ama yum sabagi hayo, adagi transport hogi hayo, adagi promotion ka hogi hayo, adagi ana abanai ama mandagi hayo. Anything. Ekoi the pyramid ba, ekoi the pyramid ko na yam se ekoi lakana. पाव इन कोई मोबाइल की कुछ मैसेज हमें लगे कोई मैसेज हुई तो मैं आता पाव की न लगे कोई स्कीम में प्रोजेक्ट में कोई लॉन्च हो गई मियाम की नुमिता चीफ मिनिस्टर उनबा लागलेबा सिंग अयाम्बा मसा मसा की अवाबा नुंगाइतबा फंगफम थोकपा सिंग फंगद्रे हाइबन चिंगबा लनागी वाकना अयाम्बा ओइना लाखी लेबाकी ओइबा मरुइबा इशू मणिपुर दगी अफसफा लौथोकदबनी मणिपुर की ngमखै काइबा यारोय मणिपुर दा ILP चना हनगदबनी हाइबन चिंगबा कोर इशू सिंगददी वाकटपा लाकपा म्योय सिंग यावखिदे सखंग दबा सिंग के एम्बुस दा आसाम राइफल्स की पर्सोनेल अमा सिरे मरी शोकले थौदोग सिंग असे युपुंग 13 खरा हेलकपा मतमदा कसोंग खुलेन पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा बुंगदुंग अमसुंग कसोंग अनीगी लोनाबा मफमदा थोखिबनी लैखिद्रबा अमदि सोगलबा आसाम राइफल्स की कांगबु अदु कसोंग पोस्ट लैबा 13 सुबा आसाम राइफल्स की कांगबु नि हाइरी आसाम राइफल्स की कांगबु अदुना पेट्रोलिंग चलुरगा पोस्ट तमना हलकपदा सखंगदबा सिंग अदुना आसाम राइफल्स की पोस्ट की मनाक नकना बोम पोखाई हंदुना अटैक चथगिबनी हाइरी असोकप सिंह आर्मी की हेलीकॉप्टर न मफम अदुदगी पुदुना लैमखोंग हॉस्पिटल दा लायेंगबदा पर्सोनेल अमा लैखिदबनी हाइरी असोकपा मरी हौजिक लायेंगबगी थबक चथरी थौदोक थोकफमदा मणिपुर पुलिस यावना आसाम राइफल्स तमदि तोंगान तोंगान बा सिक्योरिटी फोर्स सिंग चंगसिनदुना थिबुहुमबगी थबक चथरी मियाम की नुमित थौरम थौबाल पुलिस स्टेशन द सुपांगथोखी मियोय क्याना मखोगी पेंदबा अमदि खंगनिंगबा कया थौबाल पुलिस स्टेशन द लाक्तुना फोंगदोखी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइनासु डिस्ट्रिक्ट अस्तिगी डेप्यूटी कमिश्नर की ऑफिस की मिनी सेक्रेटरिएट अमदि डिस्ट्रिक्ट अस्तिगी DLO सिंगी ऑफिस सिंग द पांगथोखी DC ऑफिस दा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की हाना मिनिस्टर ओइरमलबा फुनिल कांत खक नतना मियाम की नुमित असिद DC उनना बामियोय अमता लाखिदे थवोंग असिबु DC बोबी वाइखोमना नुंगाइतबा फोंगदोरकली हिरमसिदा रिपोर्ट अमा
Mamangi thagi tarik tara mangadagi horaga Manipur ki Chief Minister Sri N Biren Luching Sarkar asina miyam gi apam pam da phontu ngi damakta hariba thagudingi tarik tara manga sibu miyam gi na pangthok liba sidahida handaki thagi tarik tara manga ngasi gi numina sidasu miyam gi numisi district mini secretary Bisnupur gi onasu pangthokli adubu DC gi makai dagi ngasi gi numina sidasida miyam district gi miyam na laktuna apin pin da kaya phontok to sidahida DC gi wakhalunda pin da wafam kya haibadi district sida wara pamata leitrabra haibu wafam sini Ado masih ini mesti isu expectation sih yang wang nama yang wakat se kari no, mayang wakat se tar karena district administration ini site ke so, kuna tahu ya apa koi kiri lagi ba scheme implementation bu kang de, ada ye service piri ba, department mana piri ba, singsi bu kang de si improvement di rumah mayang ga tanah karena mayang wakat itu matu tahu dah ni, ada mayang sing si lag terbani na, hai hang cicem koi ngai betar ada wakat tu kari lag ke apa sih, matu ni aku tahu sih paket peta. Miyam gi numisi dei danga si pangthok poi dei da si phayina lobi bra kari mut Sidi yang phai mo masidi mo birena tawrisi hande ki simadi am phajaba monga Manipur ke praja se chamna ma amung la ko ni na thaga ningi mo karam proposal di hari pedi si ngasi go ne pangna koi miyam go makati ko moi le na kari kini wa kum thang bro aina thamjara masi maroina Vishnu Misba Council gi lamsigi lai ba improve Lamsang kin rugi manung chan ba haibong pokpida ising ijaw na yung kontrarom amanga tathogan kre praja singi awaba si mari leinaba sing na yengsin bidre haina haibong pokpi nupi samas association na thadorok pa chero lamana khangalagli marakhan na ten bre matang logzari beneath 100 meters from the earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Vinasya Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Admission opens for 12 function course for class 6 to 10. Class starts on 22nd June 2017. Our toppers are first position Priyanka Morangthem, third position Saha Minas, fourth Rosaria Thonausam and Kushi Kumalambam, sixth position Michael Atom, 20th Katyutabam Hine Devi and 24th Jasmine Hekuzo. Hari limited seats. Hakchangi labor sorakpadagi producing attaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama nungaraktaba singidabak amatta naiba upaidi jolib syrup amasun jolib capsule bu channe sinabiyo I call it God's grace when I secured the first position in SSLC exam 2017. My heartfelt gratitude goes to my family, my well-wishers and BYS, where I was blessed with outstanding faculty and the most academic atmosphere. I feel BYS is not only one of the trusted centers but also a dream come true for any student. Priyanka Moirangthem. Irudio Coaching Institute, Kasampa Tomlekai behind Baigo Hotel. Admission opens for 5 months CBSE Foundation course for class 11 science. Date of commencement 15th June. Timing 4:45 to 7:30 p.m. For details, please contact Office of the Irudio Coaching Institute, Kasampa Tomlekai behind Baigo Hotel. Contact number 8131025634. Imphal Heart Institute, a complete cardiac care hospital with 24/7 ICCU at Sagobal Murang Network. 25 open surgeries has been done successfully. Angiography, pacemaker implantation, 2D echo, 24-hour Holter are also done. For detail, please visit Imphal Heart Institute, Sagobal Murang Network. Saiji TMT bar ase latest German technology sizinaduna state of art factory Guwahati na puthokchabani masigi bar ase ahanba sungdokpa product oibana kolin zade taken day mapambil kali amadi amaga hazin beheli masi ayamba achauba government agency singna approve tawrba makhalgi TMT bar ne Saiji TMT bar. Delicious cookies from Likla Bakery. Amuka na taramnok chari makhataba pao. Imphal Mori lambi ki lambi da laiba Technopal Bridge
Valley Bridge asigi mafam kharada leibak ningkhaiba haurakpadagi namthakiduna lambi phaunadabagi phibamda leire haina JSC Imphal More Road Transporter Association gi Secretary Huidrom Lukhoi Meitaina wafam asing asi yengshinbigi khongchata phongdokre khongchada duda association gi President RK Iboyaima amadi atai member kaya su saruk yaki Lukhoi na makha tana phongdorakpada thong asi chatpa yadrabadi lambi phaunaroi athuba matamda department ki maikai dagi midiang changbiu haiki aduna masi sembiba matamda masi khara wangna ising tungdanaba adu karmaina tawgudagi haibadi kogi akhang haidi council department na khalnaraga tawbiba haina koi thamjari Imphal Dimapur Imphal Jiri Silchar mafam ani sikatang government na ubiganu Manipur gi yam chawwa sen tampham lambi ama oriba Imphal to More asiju government gi side gi kari leiba yabage haibadu tawba yabage haibase yenghanningi Panbayai ing lising ani gatara taruki December thada hauzik thong sariba mafam asida leibak namthakibadagi lambi chatpa yadaduna matam madugi works minister Biren gi meeting makhada Valley Bridge oina saduna matam madugi chief minister Okram Ibobina miyamda khusinakhibani tha sigi tang tara humdo gi numidang oiramda mayumdagi thokibadagi thiba khangdana lakhiba Khurai Kongpal Sajor Lekai dagi ahong sangbam Raman Chandra Elias Babu hairiba chahi kunthraga nithoi suraba naha si Khomidok damgi Kaubu Turelda Tasin Kre Haina Chingnabadagi Manipur Fire Service Damadi Lamdam Adungi Myoshing Thibagi Tabak Satakre. Water Management Tahodrabadi Ising Namaram Oiduna Lawu Simubagi Tabak Yauna Kudong Sadabakaya Mayuk Naragani Haina Minor Irrigation Department ki Chief Engineer L. Gaurakishore Nalamphel Pata Laiba Minor Irrigation Department Tapangthopa Participatory Irrigation Management ki Awareness Program Hogdopagi Thoramda Phongdokre Minor Irrigation Department amasung North East Regional Institute of Water and Land Management Tezpur ga khusam naduna numi humni chumna tongan ba districts ting da pangthokadoriba Awareness Program Hogdopagi Thoramda Chief Engineer Gaurakishore na makhatana haikibada Hauzikti climate change haibisi yamna chawba issue oiragli handak pangthokiba survey da Manipur si chahi khudingi sabgi chang hengalakpagi report leire Lamdam asi isingi awatpa leite hairabasu water management tawdabana darkar oiba matamda ising phangdabagi awaba mayoknari haiki second view ko ising se amwar do housing ko ising chawi awaba kinari machine natural calamity mane lo na koina hin ising darkar le kan ising sing lai hoy ab ising ji bajana manage to haibse masih darkar koi haibse masima continue Thoramaduda North East Regional Institute of Water and Land Management Tezpur gi Associate Professor Bharat Chandra Nath amasung Minor Irrigation gi SC Zuithanggang te yang tongan ba districts tingi lomi kya su saruk yakhi Nong leptana chubana maram oiduna mayang Imphal Power Substation asi ising thumjin badagi function toba ngamdre athuba matamda hana gumna miyam da mai pinana bhonari hairiba matam asi phawbadi miyam da Power Substation asi na mai piba ngamkhiwai haina Substation asi Deputy General Manager na khangalakli Nong chubal lepkhibadagi Imphal Turel Nambul Turel amadi Kongba Turel gi imai hanthaduna miyoi kyana ising ichau gi awaba mayok na bakokna khrabasu Wangkai ayang pali angom lekai ayang pali ginak yet nong may bunga ma dining tiyang pukri mapagi mapam kaya dadi Kongba Turel lagi mamang da haizilaki ba ising chumtaraktuna hai diba mapam asida amuk hana ichaw gi awaba mayok nari Wangkai kendra gi manung da ising ichaw gi awaba mayok nari ba mapam sing kendra sigi MLA Okram Henry na laktuna yang sinkre MLA na fungdo ki bada Kongba Turel lagi haizilaki ba ising asi control tauna na ba Kongba Basin namdi ning tiyang pukri mapagi culvert asida ising thadok thazin tauna na ba Mechanism ama semlabadi ising ichaw gi awaba si kharam makhaidi kokhan bangamgani mahaki maikai dagi su thabaga si pangthokna bahonabada pangbaya ba mateng panggani IFCD department ki maikai dagi su thabaga si mai pangna pangthok haningi haiki Akoi ningthem bukiban karaksigi phawdoga sigi jaga Kongba Basin sida pallaga haitara ising chendagriba ising amuk maning halakpa haitara adudana masi thawan thaba lekai adagi mutum lekai khoi khetri gaw gi oina masita sokpa ada khoi na angom lekai ne adagi nongmai bungna koliba jaga sina ningthem bukri mapal se he adum effect to masi sai khudingi ne ade ma sing thumba loi loi hakan da mari machum oina swai sanjala kaneba adudana adum artificial flood na hekta oiba
Mayang Infal Jabung Company Makha Lekai da Infal Turel gi Torban Kaibadagi Wangoi Kendra gi Manung Chanba Paubitek Amadi Upok Pigi Yum Amadi Nga gi Farm Kaya Ising na Thunzin Kre Sirang Khuldasu Turel Kai gi Tawdagi Matam Sana NPP gi General Secretary KH Loken Amadi Praja Singha Khusham Naduna Matam Sana Thingbangam Haure Hairi Ngarang numidang pung 12 rom taba matamda New Chekon Mapada ISTV gi optical fiber line tatpadagi Monica cable top AB cable top khongnang khong reference cable lamlong star cable kongpal mini bros cable lamlong amadi sangai vision khurai gi mafam singda network asigi program sing yenghanbang ngam masigi damak warau bidana ba maikai adongi service provider singna khangalagli aten ba break amagam logzari World-class interventional cardiology at Sky Hospital, performing non-operative closure of hole in heart, coronary angioplasty requirement and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shamkishore for hole closure, RF ablation and other procedures like pacemaker, ICD, CRT, combo angiogram are also available. Ladies Fitness World, Keshampat Junction, Tidim Main Road. Ihan hanbo oina hangdokjaba nupi khaktagi oiba fitness center ni. Fitness center asida aerobics, zumba amasung makhal khudingi bodybuilding equipment su thamjari. Adomna adomgi convenient oiba khudong jaba matam ama yenglaga sanaba lakpiyu. Kanagumana low income building plot rent lining ba yoning ba lergadi adong low income building itse sang pubirakuna laiba yon ba irai laina yagani loina na 2-wheeler 4-wheeler laiba yon ba khudong chaba su pijari with consulting lawyer. Please contact Landmark Real Estate Agent Nagamapal Rims Road, Imphal West, Manipur 705001 adjacent to Sapam X-ray. Bhai Gurudas Group of Institutions Sangarur Punjab na students khudingma ki imagination ki path discover tawbogi mathakta knowledge ki importance matik chana piri ba mafam ni education piba khatang natna hayengi yumbiro puthokpa institute ni Masidi suara ajinge kari no tu ti cha musi kari lo so sidi yo chi ni hai Masigi Yoshidi Tata Tisconi ne. Adudi Sanagi Mohut Yang Sinbay Andre. Hello Doctor. ISTV the Sago Sem Kuding in the Midang Waidam Pung Taruk Taba Matam the Sanduk Chaba live phone program ni Lagli Tang Tara Manga Sago Sen the Dr. Yakomba Taurem, child specialist, Caesar Hospital and Research Institute, Asina guest doctor Vigani. Topic na Kalen Thad Nagan Bangang Singilena Hyper Singing. Call to Virakada by phone number 244-2336. Amukana taramlok chari makhataba pau. Kanglai chanura kanbalupna ke krupat tangasi lamtu sengdokre Jun taranipan gi thorongga mari lainana lamtu sengdokpa dugi matangda luki president Thangjom Gambini na ke krupata si sarkar gi maikai dagi sumideng changhani haike. Adasung akhoi gi thabak si thomdagi matam Seda July 10 Yoram Dagi Matam, Sida the Changbo in a Taureba, Masia Yaning Deva, Kisikel Kanglisanu Convolution of Puna Fanzabadi, Masia Gormena, Kragasum Yang San Biba, Aduga, Ming Sang Biba, Masina Puna Panzeri. English singing at Tara Mangagi July da. Ising itsaw na maram oiduna Borayang bi Gram Panchayat ki yung mamadilan tum kaya manghan ki badu ki pipam thokpa sanfam niyom chumna victim oiraba imung listing ani cha magamari fudra da pibiu haina Flood Affected Victims Welfare Association ki convener stage tombana ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa pamuising ga unabada phongdokre Point demand ki sanction machine ki pikna tawdi ani rak thokna pirakera oruna thokna pirakera amukta da pigera bir ko kudingi Jab manana Gram Sabha ki yung putingi jen biu wadunga toda DC da aja bani aduga lana isama kuna kamini sidi masaki yung legend point da yenga da su makoi ki masaki ti iba yung putokong ama tiek to bani duna termaina DC no order thokre na makoi da pesa ising da deno tasena legend da ba loba ising yang kai yung putong jang na sa ba yung tinda krediti
सिटी में फंगा पैसा में फंगा अदु अरगदी असुंबा विचार तबियो एडल्ट एजुकेशन की मखादा सक्सा भारत मिशन मणिपुर की ओइना थौबाल चांदेल सेनापति अमदी तमेंगलोंग की एम्प्लॉयीज सिंगी ऑनरेरियम अमदी प्रोग्राम कोस्ट की सेंफम पिथोक्तन लेरिबा से सरकार ना अथुबा मतमदा पिथोकपियु हाइना ngasi मणिपुर प्रेस क्लब द पाउमी सिंग उनबदा ऑल मणिपुर प्रेरक्स एसोसिएशन हाइरी एसोसिएशन अस्ति के मेंबर के एच सुनील ना इंग्लिश सिंग निगतरा मंगार की चाहिए अस्ति के अप्रैल फावो के ऑनरेरियम अमदी प्रोग्राम कोर्स की सेंफम पीबीनबा कयारक हना अथॉरिटी द हाइजरबसु ताबिद्रे करिगुंबा था अस्ति कुंट्रा फावदा पीबीद्रबदी खोंजंग संगसिलगनी अदुगा एचआरडी मिनिस्ट्री द सुखंगहल लगनी हाइखे अदो एकोसो प्रोग्राम से संगसिलो को याव को कोना एकोसो सो खांगा लातनी तो खांग न बदले रे डायरेक्ट कमी दे 30 प्रमोशन दा को ले प्रॉब्लम से को सॉर्ट आउट जगते थांगबा निकुत तक एफर्ट तमा तमा एजुकेशन में आमा में ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ उसी लगा मकोई मते ना सच्ची बात एजुकेशन का नाम एजुकेशन का फंक्शन जगह हमारी मिनिस्ट्री को ऐसा आता है कि इधर का कोई सी ना दे दिबा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है स्पीड को सॉर्ट आउट ना को को ज्यादा बस ना सॉर्ट आउट ना को मते का खाइजा क्लास 10 अमदी 12 की परीक्षा दा मार्क वांगना फंगलकपा जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट की मनुंग द लेबा महिरोई सिंह मना मथुम पीदुना पुंगनिंग थौगतखरे सोशल वेलफेयर सर्विस एसोसिएशन कालीनगर जिरीबाम ना ई के एजुकेशनल रिसर्च सेंटर का पुनः सिंधुना जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑडिटोरियम द पांगथोखिबा थोरमदुदा जिरीबाम केंद्र की एमएलए शु ओइरिबा एमओ बिस्तिगी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी असब उद्दीन जिरीबाम की एसपीटीएच विक्रमजीत सोशल वेलफेयर सर्विसेज एसोसिएशन के एडवाइजर के एच हरिदास सिंह याउना तोंगान तोंगान बमियोय क्याना सरुक याखी लोशिलकपदा मरुइबा पाव अमुकना लौबिरसी अवांग नोंगपोक लमदम चौखलबा मतमदा इंडिया चौखलकनी हाइना लोक सभा के स्पीकर सुमित्रा महाजन हाइख्रे मियामगी नुमिता लाकलिबा वकत अयामबसी डीसी सिंगी सोइबदगी ओहलकनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फुंगदोखरे अमदी सखंगदब सिंगी एम्बुस्ता आसाम राइफल्स की पर्सोनेल अमा सिरे मरी शोकले मिलें ताबीर बसिंग वो मुकन खुलमजरी